Il-Parlament Ewropew ivvota b'mod b'saħħtu favur il-Fond Soċjali għall-Klima, fond ta' bosta biljuni ta' euro li ġie nnegozjat b'mod konġunt mill-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Popolari Ewropew David Casa u Esther de Lange. Dan il-Fond Soċjali għall-Klima jikkonsisti minn bosta biljuni ta' euro tal-Unjoni Ewropea biex iħarsu liċ-ċittadini mill-effetti tat-tibdil fil-klima. Dan il-fond ġie votat bħala parti mill-pakkett Fit for 55 biex ikun hemm tnaqqis ta' 55% fl-emissjonijiet ta' CO2 sal-2030. Dan huwa it-tieni pakkett ta' Casa għall-Fond multi-biljunarju wara li s-sena li għaddiet ikkonkluda n-negozjati għall-Fond Soċjali Ewropew. According to Rule 59.4 of the Rules of Procedure, I would like to request that this file be referred back to Joint Employment and Environment Committee for interinstitutional negotiations according to Rule 60 and 74 of the Rules of Procedure. Once again, thank you, colleagues. Now we finally have a social climate fund. Thank you to all. Thank you. Grazie, Sur Casa. So we vote on the referral back to committee. Who is in favour? Who is against? Who abstains? It is adopted and it is referred back to the Committee for Interinstitutional Negotiations. Biljuni ta' euro mistennija jmorru lejn investiment f'miżuri ta' effiċjenza fl-enerġija djar u l-mikro intraprizi bħala parti minn pjan biex titnaqqas id-domanda u l-konsum tal-enerġija. Dan fil-waqt li l-użu aktar baxx tal-enerġija sejjejn biex jitnaqqsu l-emissjonijiet u l-familji u n-negozji jifrankaw aktar. Casa spjega illi l-Istati membri se jimplementaw miżuri biex jiffinanzjaw investimenti għaċ-ċittadini u jipprovdu għajnuna fuq kontijiet tal-enerġija permezz ta' appoġġ dirett fuq id-dħul.